Okay, prediction of badminton 2026. Okay, saya punya prediction lah. Kun Lavut, Kim Won Ho, Siu Seung Jae. Lagi siapa ah? An Se Yong, Liu Shengshu Tan Ning dan juga Chen Tangjie 多一位 lah. Okay, kita tengok dulu ChatGPT punya. Okay, di China. Top favorite, dia tak tulis semua lah. Kun Lavut, Shi Yuqi, Anthony Ginting, Kodak. Anthony Ginting, dia sudah tak update lah, lama tak update. Li Zijia Dark Horse, kalau ada form lah, kalau ada. Okay, kita tengok dulu lah. Top favorite men's double, Liang Weikeng, Wang Chang, Alfian Adianto. Okay, Kang Min Hyuk, Xue Seung-jae. Wah, ChatGPT dia memang bodoh lah. Walau eh. Okay, ini Chen Yifei, top favorite, An Se Yong. Dia tak tahu An Se Yong negara mana. ChatGPT memang, wah. Memang lah. Lagi apa lah? Women's double, Chen Qingchen. Walau eh. Bekhana Lee Sohee. Mas Shida. Walau eh. Dia memang lama tak tengok. Zheng Siwei, Huang Yachou sudah retire lama dia. Siu Seung Jae, Che Yujung pun sudah. Walau eh, mix double tu apa? I tak tahu lah. Okay, Malaysia chance. Best medal chance, Aaron Chia, So Wei, Li Zijia, Goh Sun Hua, Sheven Lai. Goh Sun Hua susah lah, Li Zijia pun susah. Tapi Aaron Chia, So Wei, I rasa ada peluang lah. Okay, overall prediction, China, Korea, Japan, Indonesia, Malaysia.